Lochane, igama lami ngingumandla umhlokonywa wakwamahlangu. Ngabelethele endaweni yakwaDlawulale ebizwa ngeHulaneni. Ngakhulela kuleyo ndawo, ngathoma isikolo khona. Ngathi nasele ngimkhulu ngazokuhlala la kwakhe khona uma nobaba ekhaya kuseMatezeni Slope. Likhaya lami ke lena ngithe ekhaya ngisho khona. Ngafika eMatezeni Slope ngifunda uStandard 5. Angakabukubizwa ngama-grade njengoba manje sibambiza ngama-grade nje. Ngihlala nabantwana bakwethu abathathu, amadodana sibabili, abodadewethu babili, nezizukulwane zikababa okubomzukulu. Umhlokonywa wathoma ukuvuma, wathoma ngokugida enyaweni esichemeni lasa ekuthiwa Malangabo sakhona ngapha ngeMatezeni Slope. Isichema esidoswa phambili ngulaki Masilelo waziwa njengomseswe wakobandazi. Umhlokonywa wathoma enyaweni wakhita njalo abethi inyawo, kwafumanise ukuthi kuyinto ayithandako, into yomvumo wesikhethu, kuyinto aphiwe yona, kuyinto engaphakathi kwakhe. Ukuvuma nakhona ngakuthoma kancane, ngathoma kuma-cultural day. Nginande ngimuntu othanda usivumela isikhethu, nekwaluseni ngangithanda ukukhalela ngilandele igenge engangilusanayo kwangaleso sikhathi. Bengikhalela ngilandele namSuthu. Jamani kancane ukwabako matsema, jamani kancane ukwabakenyukela, jamani kancane ukwabako matsema, jamani kancane ukwabakenyukela, jamani kancane ukwabako matsema. Ekhabo lakhona ke umhlokonywa kwenzeka ke wa-introduce kuma keyboard. Ngathoma ukudlala ama-bass keyboard, ngazibuya ngazokudlala ama-chord amaningi wama-keyboard. Nawumuntu owaziko ukuthi mhlambe ngikhuluma ngani, onezwisiso lomvumo wesikhethu. Kwafika ke kwakhamba ke ibizelo ngaba i-backing vocalist yamalangabo. Ngazokubuya ke ngazoku-introduce nguye umsweswe ehlangothini lokudlala inoto. Ngikhuluma ngayo ke igatara imbambosi kaSathana. Ngafunda ukudlala inoto, ngayibona into leyikhula ngaphakathi kwami, ngathoma ngakwazi ukukhalela. Nawungakhumbula kuhle zikhona ingomanyana ezithize ezikhalelwa nguye umhlokonywa kaBungela, njengengoma ethi ngiyomtshela ubaba ngilobolele, ngiyomtshela ubaba. Sifaka phakathi nengoma ethi bogogo steleleni kapho noma kungehlama, ngibolekani fly ngiyokuphapha emafini, usibaro magalela usibaro yajabula. Ngemva kwalokho ke ngadlala nesichema samalangabo isikhathi eside, bekwafinyelela lapha ngiba seduze nomdosi phambili waso, ngaba ngomunye abadosako ukuthi umdosi phambili nakangekho kudose mina phambili. Kodwa ngafunda into eziningi ngokudosa abantu phambili, bekwafika lapha ngizobona ukuthi into lekosa nami akhe ngibe ne-solo album as i-solo artist. Lapha ngakhuthazwa khona nguye umsweswe wakobandazi ukuthi kungaba njani ukuthi nangikhipha yami i-album njengomsweswe wakobandazi nawe uvele ngehono lakho njengomhlokonywa kaBungela, ngoba bese labona ukuthi sekunehono elikhona. Ngiyi-product kamsweswe wakobandazi, ngiyi-product yamalangabo, and ngiyakujabulela ukwazi ukuba ngileyo nto engimkhulume ngayo ukuthi no mani msweswe kulelo hlangothi ngiyathokoza. Sahlangana ke sakhamba sihlangana nabantu abafana nababo Jakhonda, bo JB, abonrambo Msiza, ekuba abantu ekati i-founder yamaketezi na usakhumbula kuhle. Kwaba namasewula na ungakhumbula abavuma abafana noSimangele bavela kulawo ama-group njengama-solo. Lapha ngathoma ukuhlangana khona nabo Simangele, lapha sathoma ukuhlangana khona nabo Bongani MP. Kodwa uBongani MP kadanyana yena ngimlemuka, noma kungasi
singakhe sahlathulula zonke kodwa nakade ngimlemuka nomzimba lo ngawuba ngakasesisokane elimatsikana sesemajadu manje usesemajadu udarama indlova iphula mbombayo. Okay, umhlokonywa kabungela uyikhiphile album, uzakhumbula ukuthi kunengoma echisako ngaphakathi kwayo kuthiwa kwanyamazana. So i-album le ikhambile yaba kuma high rotation ku radio station khulukhulu ikwekwezi FM ya top ama-chart yamahlandla amanenganyana. Ekuyi-album yaphuma ngoJuly, ekuyi-album okuthoma kamhlokonywa. I-album le ikhambile bekwafika lapha inominator khona kuma SATMA njenge best isindebele album, kwakhethwa ingoma phakathi kwayo ekuthiwa yikwanyamazana ekungiyo edosa phambili le album. Kodwa ngaphakathi kwale album uzakhumbula ukuthi kunengoma ethi ngiyakwesaba, mina ngelele baba, mina ngelele, mina ngelele baba, mina ngelele yela mina mrongo ngiyakusaba ngelele wasifulalela umalume ngelele. Mina ngelele baba, ngelele, mina ngelele baba, mina ngelele baba, mina ngelele, mina ngelele baba, mina ngelele. Kodwa nomntwana ekhaya sesenguye umhlokonywa lo. Okunengi engikuhlathululileko umvumo wesikhethu ngiyawuthanda, kodwa into yomvumo wesikhethu into engasizama ukuyihlathululela ngitsho emntwini ukuthi umvumo lo njengomvumi angali nami ngiyazama ukuthi ngizenzele lokhu okuzangiphilisa ngibeke ubrotho etafuleni, kodwa nongaphakathi emoyeni wami into la isimayelana nami kuphela, imayelana nalo lonke indebele, imayelana nawo wonke umuntu ukwakha ilimi lesikhethu nokwakha umvumo wesikhethu ukuthi ufike usebenzise ezingeni elihlathulukileko namkha ezingeni mhlambe elingconywana kunaleli mhlambe izingekilo. Asisho ukuthi izinga lakhona ekilo iphasi, kodwa sekubangaba umvumo abantu abangazilutho khulu ukuthi abantu abanganalwazi ngawo ukuthi kwenzakalani, ngoba kanengi nawungalela umvumo wesikhethu uyazibhoda ingoma awukhulumi ubungcophe endabeni, kungakho ukuthatha isikhathi ukuthi umuntu awuzwisise umvumo wesikhethu. Kodwa ngajabulela ukuthi abantu abatsha bayiphendulela le album kuhle khulu kwamambala, bayithabela khulukhulu ilutsha bayisekela into le kuze inominator namhlanje ngibo abasekeli nabathandi nabalandeli bomvumo wesikhethu. So njengoba nginominator kuma SATMA ngibawa amavote mandebele, siqiniseni ilimi, sikhuliseni isindebele, sikhuliseni umvumo wesikhethu njengomhlokonywa kabungela naye ngikhona ngikwenzile okunengi bekwafika lapha nami nginominator khona. Kodwa nje mandebele balandeli bathandi bomvumo wesikhethu, landelani umvumo wesikhethu ube nehliziyo ukuthi siyakhe into le. Sibawa amavote kini ukuthi sikhulise into le, sibawa amavote kini ukuthi sithuthukise isikhethu, siba amavote kini ukuthi siyobeka ezingeni elibhedere. Ukuyibeka ezingeni elibhedere ukuthi kusuke umvumi wesikhethu naye akhambe ayokubandulwa ngomvumo othize, ingaba ngaphetsheya ingaba kuphi nanyana ngiyiphi indlela ebazoyiberegisa ukuthi umvumo lo ube bhedere. Kodwa ke lokho kuzokwenza ukuthi sakhe ilimi elibhedere, sakhe isitshaba esibhedere, sakhe umvumo obhedere, kube ngiyo into efuna babantu bonke. Ngithokoze khulu ehlangothini lokuthi nginominatiwe kuma SATMA ngenxa yabalandeli nabathandi bakamhlokonywa kabungela. Umhlokonywa kabungela nawumvotelako unga SMS uthi SATMA mhlokonywa kabungela best isindebele album ku 34066 namkha uthi SATMA mhlokonywa kabungela best song of the year uthumela ku 34066. Ivote yakho noma ingaba yinye noma zingaba mbili noma zingaba ntathu kodwa ziyawenza umehluko. Ukuphosela kwakho ivote ulandele umvumo wesikhethu sekelo kukusekela kukuthuthukisa umvumo wesikhethu, kukwenza ukuthi ehlangothini lelimi lesikhethu sibe sendaweni ebhedere kule esikiyo. Ngiyathokoza. Mina ngithwenywa nguwe wena wadlala ngalo, wena wapholisa ngalo, angikunda wena watalo, wena lisubona. Umhlokonywa kabungela hayi khamba nazo khona usonkulu phela ubonga nempilo sibekhule kamnandi usimangele ngokwaphaswala Oli ngiyambona umfowethu ubungela kokhosi lapha usikhedle uyabona ukuthi umna kwabo wenzani.
nanso